Bae, sisota michindo, sisota ichinde, Yesus Kristus dan kartende, Yesus Kristus singen koiskwe, maraga kati singen de shintoka kaino na koiskwe, Yesus Kristus dan na kartende, Yesus Kristus dan na kartende, Yesus Kristus singen koiskwe, Yesus Kristus singen koiskwe, Yesus Kristus dan kartende, Yesus Kristus dan kartende, Yesus Kristus ikango nyamis kushaga, kata ga piata singen de shutente, Yesus Kristus ikango nyamis kushaga, iete singen de shutente, Yesus Kristus am gibatende, Yesus Kristus am gibatende, yer danisti bar bada tendatsindo, yeraga tekanisti bada tendatsindo, yeraga ketka sosu waskisti, yeraga ketka sosu goinisti, yeraga ketka sosu shalisti, yer sosu eristi, Yesus Kristus itatemaski, amen masti, Yesus dan bada tendo, akai Yesus dan hunde, ashunde, Yesus aga sumista ingende shintege, ingende baton maraga katista toke, Yesus ingen koiskwe, sherishinde, Yesus Kristus ingen koiskwe, sheraine nisha, sherkaisa, nivaisna, chanisha, kangu shaga, kangu nyamis kushaga, kataga patkanis, kangu nyamis kushaga, kataga iotkanis, padam ne atuse, ushesha, Yesus ganem iotan karto, Yesus Kristus dan karto, Yesus Kristus ingendis koiskwe, akashunde, ingendeshi, choki tenda gaga indiskende, ingendeshi sa, choki Yesus Kristus mana, ingendiama simboshi, Yesus Kristus danisa, kapfiski, yenda gaga indiskende, ak Yesus Kristus danashunde, Yesus Kristus ingendis koiskwe, Yesus Kristus ingendis shuniskwe, Yesus Kristus ingendis piatumboshi sa, koiskwe. እውነት እላችኋለሁ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም ኢየሱስ የሚል ብቻ ነው። ወገኖቼ ወይ ስማ፣ የሚያድን ስም ሌላ ማንም የለም። ኢየሱስ የሚል ስም ብቻ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ የዘላለም ሕይወትን አግኙ። በኢየሱስ ስም ያላመነ ኢየሱስን ያልተቀበለ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ያልተቀበለ ኢየሱስ ክርስቶስን የራሱ ግል አዳኝ አድርጎ ያልተቀበለ የግል አዳኙ አድርጎ ኢየሱስን ያልወሰደ የዘላለም ሕይወትን አያገኝም ብሎ ቃሉ ይናገራል። አሁኑ ተፈርዶበታል ብሎ ቃሉ ይናገራል። በጣም ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል። እኔ የላኩት ልጄ ይህ ነው፣ ይህ ስሙት። ይህን በሰማችሁ ጊዜ የዘላለም ሕይወትን ታገኛላችሁ፣ ይህን በሰማችሁ ጊዜ ሕይወትን ታገኛላችሁ ብሎ ተናግሯል። እኔ ዛሬ እናገርላችኋለሁ፣ ድምፁኛ አስተላልፍላችኋለሁ። እኔ የምናገርላችሁ እስከ ጆሮአችሁ ነው ማስተላልፉ፣ እስከ ልባችሁ የሚወስደው መንፈስ ቅዱስ ነው። እናንተ ደግሞ ኢየሱስን ተቀበሉ፣ እጃችሁን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አምጡ። በጣም ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል። የሞተው ይልቁኑ ከሞት የተነሳው በአብ ቀኝ ያለው ስለኛ የሚያማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ብሎ ይናገራል። ቅድምም ተናግሬላችኋለሁ። ሌላ ትምክህት አይኖራችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ፣ ሌላ ማንም ነገር አይኖራችሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ። የሚያድን ነገር የለም። የተቀረጸው ምስል አያድንም፣ የተቀረጸው ሕይወት አያድንም። የሚያድነው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የሚያስመልጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስብከትና አምልኮ የሚገባ